Ka Joint Action Committee ki khun ki hajar ka himasuk yong hak sing balang ka arplai tarik yong arjar repsan walit banbu da kajing ujor chu chief executive member ka KHADC halal kajing ajaka da kasnat himan wa mautamur syaki beriu ka asam ki bakan thup ya ki henrup santali ki kanhun hak je kran begilar pathai kubor u chairman ka Joint Action Committee u samla purning star shabong loong bangi penpawi kajing persya ya kajing ajaka juga kasnat himan war mautamur himasuk yong syaki henrup santali ki kanhun na kajala asam kani kajing ajaka kadai men haka arpo artarik lebar arja arpusan kumta mentaka singi kaji isi kon ki hajar ke masuk yong lalit ban kerpat UCM bon sengu bah ban sim kya halor kane kakam ban panjing pensyai na kasnat himanwan motomor himasuk yong man pendam no mardor ketika kajing ajaka syakite ki priu ka asam ha kaju kapor ka JC ki kon ka hajar ke masuk yong la kerpat UCM bade ban pensitom ki priu ki badan bentah kane kakam kabalak ta mat yong ke hima bade ka jelahi barokawai hak juga kapor ka JAC lekepat UCM pentamai no ya ka Khasi Hills Autonomous Districts nomination and election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj Sordar Snong and administration of Soyong Lingdo Shiap Aik Arjar Arpulai. Taksi na liang ka Joint Action Committee ki khun ka hajar mas yong kawar ban keduk yau siam habai dei berka jikdon kawai ni ki ubor kepala sapian bila sosial media habai dei berka jing IT jongka snap himana wa matubur syaki jup santeli ki kanhun nak ka jalasa abade bakane nak liang jini lawan keduk taksi ban bilai kan ni labu ka jujor nang ban nak liang ka kansun kan sinpia ban jubab nak liang snap himana wa matubur bat haju hukum haju kapor ni dawai ya sosial bakade ban pendam no abade bakane jing IT jongka snap himana wa matubur syaki jup santeli ki kanhun jongka jalasa habis pada kam naliang jungi ni snopia do tata marbalai baro sikata ni kum ki samla nai kum ki hajar jong himang ji yakun na bata mau tamur bat kajing yakun jungi kolong bang i ba ka mau tamur kadai kawi ni ki jaka ka badan masunda bak asam ha ka bak lasya kelun ka asam tenrai anda kalawan pai pat caki masuk yang ni pat nak liang san himano tamur pat kala IT syaka syaki hubsan teli ki kedua nak ka jelasa beri bakane ngeso ban penpar wajib supia ka bajur bagi kerpat yang sosial bahkan simkia ban le lo kene ka banta ya sampai pat ka banta ka ba haide bakade i kene kajing IT syaki briu jong ka jala asam kamde tangka violation jong kene ka Meghalaya Land Transport ndai gladai ka direct attack ya ka Meghalaya Transport of Land Transport 1962 balai ka direct attack nomor bala tip syai bakador takaan ba umla ban IT syaki bar jala ya ka jaka po Meghalaya balai par kini ki briu ka sakman wa matubur ka dalai IT syaki beri jong ka jalasa i hilak tan kubo habai dei bat ka jingkran jong upudian khaba badai acting lendok jang mas uyong hak dorbar ka balong po motomur bakan kopia habai dei bat ba ka jing kamok motomur ka kam motomur hendai tang ka to ne tayo ngili pakladon ka jing IT ya kan ka ya ka jaka don po motomur pan IT syaki beri jong ka jelasam kene ka ora ai ka bangin suknat bargim hun nakaliak ni jong ka CSC ngili persya bargim dawa ba nakaliak ka konsel siap ya pandam HPD bene security ya kan ka jaka sepok beri jong jelasam Ke ka syoran jung abde ka nakaliak usiam mulong ban simkiai ne kam ngiru ngisania ahi haka jing pe jong usiam ni kerman ba nakaliang jong simkia nomor balai kane ka ta tang yang hima hande ka tahi ya ka jat beriu ya ka jelahi bro we ma balai kam tam lele por menta kadang don hau ka stage bangina ya don gaji penbet hap deng gejala asam ka Meghalaya hande ban IT pat ni jaka segi beriu jong gejala asam kalau ka ik ma ban priang ata kadau ngiru misi halok tanau rem don chicken man tu ya ka isi ba menta ka penbet lo dia menta jang betai ki hadu mentahi nyimpat ka kawin na kasinong ka bang nyimpat don masnda ba tayo mau tom berka kamrup hi ka bang kidang kloy than bangin ya batai babalai nomor banak liang jungi ngilapan jing pencai ru da kasat hima andai hadu mentar kepala ajubab andai wala taru na liang jungi ngiladon information andai ba kara kloy than bangin thu andai ka syong pat ka hima sat hima ba kara pencai lo ta banta tang banang liang ka JSC gin sesim pat ibil jam ni ya kene mana kira kibaran mentah kata sini kibaran mentah kidai gi kat kum ga dor ka jingtho ki dor ki bala sapriang social media beran mentah kidai ki usaraship jong sanawa motomor bar ki dekat joka san himana wa motomor
Sada siap jong sana wa motombo. Tengim tepat nak liang sada nak liang artis hima udan batang dan hari ini kam. Dai iba kajing long silent arting jong hima soyong lo kene bantang iba kala lese kala bandan semdet ka bagi dan talang. Yang taru nak ber kina no blai maka da kajing long silent jong hima habe kene bantang. Kapil ka jong hima soyong. Ini nak liang jongi kum KJSI mensuangi lah ya keren. Habade ba kajing house of top ni kapil jong hima soyong. Hakaba la perum sipun ki kenton di section di subsection ki ba lok persyak ikerti di store jong hima soyong. Kawai ni kita kabadai habadai kumjiat lengdok aku hima soyong. Hakaba kam ka kawai ka section ba kawai section kaya konflik hapdeng di jong ka. Sawai pat kementa kabadai bat kajing wara ikertin ki bom long bat kum kerti di store. Nuksa ngan susim nuksa tang kawai. Habadai bat ko rai marpana. Rai marpana baru cerita hadu mentahi 4 don rong basnong batang sien tu. Ndai ki pai ba nong chong jong rai marpana kidang ya kon ban yo orang basnong. Andai hakan yang jong hima soyong lo ong ba. Berkum customary practice ditanggi kur maulong di balak orang basnong. Ya kan ga ikai berapa ka ditangga jingilam bakala kalau ka jing sisa ba kalau practice nah tak tahu ni laikan manta habide bakan deka kam habide bakan ban dawa ya sil bakan pat sil ba dai ban amen ya kan yang jong ka suka suka. Sampai pat kebenta habis bahkan mereka jeng perung kendon. Karena mereka jong hima soyong lah perung kendon tapi kapawan function jong extruder ba. Hakata pawan function jong extruder ba lah perung deki kentin ki bang ba. Kadi kamram jong inok sedang ban pusnok. Kadi kamram jong inok sedang ban pet yok moput mosam. Kandai kata kamdai hajing sia kata kamdai batong ba kadi kapawan function jong extruder ba. Kalau kita ki berpat nak kalian jongi ka JSC gila. Karpat ya sosial ba bagade ban aben ban penbet bersua dia kan deka jong hima soyong tang bakan nomor ibat kajing atatin dan deka morak su kajing dia buat habis dia cakap maksudnya